reka tukwifurize gukomeza kugira impagarike n'ubugingo wowe ukunda gukurikira iyi channel yacu bita Umutako TV. Reka dushimire nanone umuntu wakanze subscribe, n'ukuri wateye intambwe ikomeye cyane, watanze umusanzu ukomeye cyane. Natwe tuzajya tukugezaho inkuru zacu uko zitambutse zose, uzajya uhita uzibona. Wowe utarakanda subscribe yikande uyu munsi, kuko nicyo gihe cyo kugira ngo uyikande umenye ibintu byinshi bitandukanye bikikije isi yacu muri rusange, n'amakuru menshi atandukanye. Reba nk'uyu munsi, uyu munsi twaguteguriye ibiraro 20 biteye ubwoba cyane ku isi. Tugiye kugezaho ibiraro 20 biteye ubwoba ku isi. Iyo utwaye imodoka yawe cyangwa se ugatega izitwara abantu mu buryo rusange, uteze moto cyangwa igare cyangwa se ukaba ugenda n'amaguru, nibisanzwe ko unyura hejuru y'ibiraro. Hari ibiraro biba biteye ubwoba bitewe n'uburyo byubatse, intera y'ubutumburuke byubatseho, uburebure bifite n'ibindi. Akenshi kuri bene ibyo biraro uhageze agira isereri, akumva adatekanye mu mutwe, ndetse rimwe na rimwe akaba yaruka. Muri iyi nkuru rero twifashishije imbuga zitandukanye nka www.orangesmile.com, www.ac.org n'izindi. Twashakishije amafoto y'ibiraro 20 biteye ubwoba kurusha ibindi ku isi. Reka dutangire n'ikiraro cya 20. Ikiraro cya 20 cyitwa Royal George Bridge, giherereye muri Colorado. Ikiraro cya Royal George Bridge ni ikiraro giherereye muri Colorado muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kikaba cyarubatswe mu gihe cy'amezi agera kuri 6. Cyatangiye kubakwa nk'ikiraro kitagenewe gukoreshwa mu bwikorezi, ahubwo cyari ikiraro gikurura ba mukerarugendo. Kuva tariki 5 Kamena 1929 gisozwa kubakwa mu Gushyingo 1929. Iki kiraro gifite uburebure bwa metero 384 na metero 5 n'igice z'ubugari. Kikaba kiri ku butumburuke bwa metero 291. Ikindi kandi iki kiraro cyamaze kubakwa gitwaye ibihumbi 350 by'amadolari y'Amerika. Kikaba gica hejuru y'umugezi wa Arkansas. Murabyumva rero, icyo ni ikiraro cya 20 twaherewe. Dukomeje ku mwanya wa 19 turasanga ikiraro cyitwa Monkey Bridges giherereye muri Vietnam. Ikiraro cya Monkey Bridges giherereye muri Vietnam, ugereranyije gushyira iri zina mu Kinyarwanda, ni ikiraro cyitiriwe inkende. Ni ikiraro cyubatswe n'imigano, binatuma gishyirwa mu biteye ubwoba kuko hari igihe kiba kiriho umugano umwe cyangwa ibiri. Iki kiraro cyubatswe ahanini n'abatuye igihugu cya Vietnam mu duce two mu cyaro, kuko cyubakishijwe ibiti by'imigano cyangwa igiti cy'ingazi. Kikaba kireshya na metero 35 z'uburebure. Izina Monkey ryaturutse ku buryo abantu bakoresha mu kwambuka icyo kiraro, kuko hari aho usanga bari gukambakamba kugira ngo bacyambuke. Dukomeje ku mwanya wa 18 turahasanga ikiraro bita Hussein Haging Bridge giherereye muri Pakistan. Ikiraro cya Hussein Haging ni ikiraro giherereye muri Pakistan, gifatwa nk'ikiraro giteye ubwoba cyane. Kikaba cyarubatswe mu 1960, cyubatswe n'uwahoze ari perezida wa Pakistan wo bitaga Ayub Khan. Yasuraga agace ka Zarabad. Ku mpamvu z'ubuhigi nibwo yatanze itegeko ryo kuba hakubakwa icyo kiraro. Kikaba cyaraje kurangira hagati y'1957 ndetse n'1968. Iki kiraro gifite metero 156 z'uburebure. Kikaba gica hejuru y'umugezi wa Hunza. Kikaba gihuza akarere ka Zarabad n'icyaro cya Hussain. Ikindi cyaba giteye ikiraro gutinyika ni uburyo giteye mu mpande zacyo, ndetse murabibona ku ifoto koko uburyo kimeze. Iki kiraro rwose urabona ko giteye ubwoba cyane ku isi. Reka dukomeze ku mwanya wa 17. Umwanya wa 17 urahasanga ikiraro bita 7 Mile Bridge. Ikiraro cya 7 Mile Bridge giherereye muri Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kikaba cyarubatswe mu gihe cy'imyaka 4 kuva mu 1978 kugeza muri Gicurasi 1982. Iki kiraro kikaba kingana na metero 10,888 z'uburebure na metero
11.58 z'ubugari na metero 20 z'ubutumburuke, kikaba cyaruzuye gitwaye agera kuri miliyoni 45 z'amadolari y'Amerika. Reka dukomeze ku kiraro cya 16 turasanga ikiraro cyitwa Deception Pass Bridge giherereye muri Washington State. Iki kiraro cya Deception Pass ni ikiraro giherereye muri Oak Harbor muri Washington, cyatangiye kubakwa muri Kanama 1934 kugeza Kanama 1935. Ni ikiraro cyatwaye umwaka wose, gifite metero 453 z'uburebure, metero 8 n'igice z'ubugari na metero 55 z'ubutumburuke. Cyo nacyo murumva ko ari ikiraro giteye ubwoba cyane. Tukomeze ku kiraro cya 15. Ikiraro cya 15 ni ikiraro bita Lake Pontchartrain Causeway Louisiana. Iki kiraro cy'ikiyaga cya Pontchartrain Causeway ni ikiraro giherereye muri New Orleans muri leta ya Louisiana ho muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi ni biraro bibiri biteganye bica hejuru y'ikiyaga cya Pontchartrain Causeway. Kikaba ari ikiraro cyubatswe mu gihe kingana n'amezi 18, aho cyatangiye kubakwa kuva tariki 23 Gicurasi 1955 kigasozwa tariki ya 30 Kanama 1956. Iki kiraro kandi kingana na kilometero 38.35 z'uburebure na metero 18 z'ubutumburuke. Dukomeje ku kiraro cya 14 turasanga ikiraro bita Canop Waka giherereye muri Ghana. Abenshi rero mujya mu cyumva ikiraro giherereye muri Ghana bita Canop Waka. Ikiraro cya Canop Waka cyo muri Ghana ni ikiraro giherereye mu kirere muri parike nkuru ya Kakumu, kikaba kingana na metero 330 z'uburebure na metero 50 z'ubutumburuke. Kikaba cyarubatswe mu mwaka w'1995. Ikindi kandi nuko iki kiraro cyubatswe n'itsinda ry'abanyakanada bari batembereye mu gace k'iriya pariki kugira ngo kizajye gikurura ba mukerarugendo. Reka dukomeze n'ikiraro cya 13. Ku kiraro cya 13 urahasanga ikiraro cyitwa Langkawi Sky Bridge. Langkawi Sky Bridge ni ikiraro giherereye mu gace ka Langkawi mu gihugu cya Malaysia. Iki kiraro cyubatswe mu gihe kingana n'umwaka, aho cyatangiye kubakwa muri Kanama 2003 kigasozwa muri Kanama 2004. Kikaba cyaraje gutahwa ku mugaragaro mu mwaka wa 2005 muri Gashyantare. Iki kiraro kiresha na metero 125 z'uburebure, metero 1.8 z'ubugari na metero 700 z'ubutumburuke, kandi kikaba cyaruzuye gitwaye agera kuri miliyoni 1.200 z'amadolari y'Amerika, kandi kikaba gifite ubushobozi bwo kunyuraho abantu 250. Murabona rero ukuntu icyo kiraro giteye, kiri ahantu habi cyane nk'uko mwese mubibona. Reka dukomeze ku mwanya wa 12. Mwanya wa 12 turasanga ikiraro cya Mount Titlis giherereye muri Swaziland. Ikiraro cya Mount Titlis giherereye mu gihugu cy'Uburusiya ku musozi wa Titlis, kikaba gifite uburebure bungana na metero 98, metero 0.98 z'ubugari na metero 3.238 z'ubutumburuke. Iki kiraro cyuzuye gitwaye agera kuri miliyoni 1,228 na 455 z'amadolari y'Amerika. Kikaba kandi byibuze cyakira abagisura bagera kuri 500. Reka dukomeze ku mwanya wa 11. Ku mwanya wa 11 naho turasanga ikiraro cyitwa Vitim River Bridge. Vitim River Bridge ni ikiraro giherereye mu gace ka Irkutsk Oblast mu gihugu cy'Uburusiya. Iki kiraro kireshya na metero 570 z'uburebure, ubugari bungana na metero 1.82 n'ubutumburuke bwa metero 50. Ikindi nuko iki kiraro gihora kiriho urubura 20. Iki kiraro naho cyo murabona ko giteye ubwoba cyane. Murabona ahantu giherereye ahantu habi, ndetse wagira ngo ni no mu mazi. Ngira ngo abenshi muri kureba iyi nkuru muri kukibona. Reka dukomeze no ku mwanya wa 10 tuhasanga ikiraro cyitwa Puente do Ojuela giherereye muri Mexique.
Ikiraro cya Puente do Ojuara cyangwa ikiraro cya Mapimi giherereye mu gace ka Mapimi muri Mexique muri Amerika y'Amajyepfo, kikaba cyubatswe mu gace bacukuramo amabuye y'agaciro. Ikindi nuko iki kiraro cyaje kuvugururwa nk'ikiraro gikurura ba mukerarugendo mu 1991. Iki kiraro kandi gifite metero 304.8 z'uburebure, metero imwe y'ubugari na metero 99.67 z'ubutumburuke. Reka dukomeze n'ikiraro cya 9. Ku mwanya wa 9 murasanga ikiraro cyitwa Quepos Bridge giherereye muri Costa Rica. Quepos Bridge ni ikiraro ubusanzwe kizwi nk'ikiraro bakunze kwita ikiraro cy'urupfu. Kikaba giherereye mu muhanda uva mu gace ka Jaco ugana Quepos muri Costa Rica. Kikaba cyubatswe mu gihe cy'imyaka igera ku 10 guhera 1930 kugeza 1940. Iki kiraro gifite metero 457 z'uburebure na metero 148 z'ubutumburuke. Reka dukomeze ku mwanya wa 8. Umwanya wa 8 murasanga ikihe kiraro? Ni ikiraro cyitwa Sunshine Skyway Bridge. Sunshine Skyway Bridge ni ikiraro giherereye mu majyepfo y'umujyi wa St. Petersburg n'amajyaruguru ya Terra Seina muri leta ya Florida ho muri leta zunze ubumwe za Amerika. Iki kiraro cyuzuye tariki 7 Gashyantare 1987, gifungurwa tariki 20 Mata 1987. Cyuzuye gitwaye agera kuri miliyoni 244 z'amadolari ya Amerika. Iki kiraro kandi kikaba kireshya na kilometero 6.7 z'uburebure, metero 29 z'ubugari n'ubutumburuke bungana na metero 430. Dukomeje ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga ikiraro bita Eshima Ohashi Bridge. Ikiraro cya Eshima Ohashi Bridge ni ikiraro giherereye mu burengerazuba bw'Ubuyapani, kikaba gihuza umujyi wa Matsu mu ntara ya Shimane hamwe na Sekaiminato mu ntara ya Totori. Ikiraro cya Eshima Ohashi kireshya na kilometero 1.44 z'uburebure, metero 11.5 z'ubugari n'ubutumburuke bwa metero 44.7. Kikaba cyaratangiye kubakwa mu 1997, gisozwa muri 2004 nk'uko mubibona. Ni ikiraro giteye ubwoba cyane nubwo mubona ko ibinyabiziga binyuraho, ariko nyine urabona ko biteye ubwoba cyane nk'uko muri kubibona ku mashusho. Dukomeje ku mwanya wa 6 murasanga ikiraro bita The Bridge of Immortals Hang Chang China. Ikiraro cya Immortals ugereranyije mu Kinyarwanda ni nk'ikiraro cy'abadapfa. Kikaba cyarubatswe muri 1987, kikaba gifite ubutumburuke bungana na metero 1.320. Kikaba kandi cyambukiranya imisozi ibiri aho uva mu buvumo bumwe winjira mu bundi. Ikindi nuko iki kiraro cyabashije gushyirwa ku rutonde rw'imirage y'isi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe guteza imbere uburezi, ubumenyi n'umuco UNESCO. Dukomeje ku mwanya wa 5, dukomeze urahasanga ikiraro bise Montenegro Rainforest. Montenegro Rainforest, iyo witegereje iki kiraro neza nta kabuza wagira ubwoba bwo kugitambukaho biteye n'uburyo kimeze. Ari nayo mpamvu cyane kuri uru rutonde rw'ibiraro biteye ubwoba ku isi. Kikaba giherereye mu gihugu cya Costa Rica muri rimwe mu mashyamba yaho. Dukomeje ku mwanya wa 4 urasanga ikiraro bita Ubain Bridge. Ubain Bridge ni ikiraro giherereye mu gihugu cya Myanmar ku mugabane wa Aziya. Kikaba gifite uburebure bwa metero 1.209. Kikaba gica hejuru y'ikiyaga cya Tangtan kandi kikaba cyarubatswe mu 1849. Iyo witegereje iki kiraro ushobora gutekereza ko kikiri kubakwa, gusa siko bimeze, ahubwo niyo miterere yacyo ikaba inagifasha kuba cyakurura ba mukerarugendo. Uko mubibona ni ikiraro giteye ubwoba kandi muranabona yuko hijimye cyane. Dukomeje ku kiraro cya 3, ku mwanya wa 3 turasanga ikiraro bita Stone Sandet Bridge.
Story Sandet Bridge ni ikiraro kireshya na metero 260 z'uburebure na metero 23 z'ubutumburuke. Kikaba cyaratangiye gukoreshwa mu 1989 giherereye mu gihugu cya Norvège ku mugabane w'Uburayi. Dukomeje ku mwanya wa kabiri urasanga ikiraro bita Karike Elede Rope Bridge. Karike Elede Rope Bridge uretse kuba giherereye ahantu heza kuri iyi si, kiri no ku rutonde rw'ibiraro biteye ubwoba bitewe n'ahantu giherereye, kuko kiri kuri metero 30 z'ubutumburuke na metero 20 z'uburebure. Kikaba giherereye muri Ireland y'Amajyaruguru. Dukomeje ku mwanya wa mbere, ufite amatsiko menshi yo kumenya ikiraro kigiye kuza ku mwanya wa mbere. Ese wowe urakeka ari ikihe? Mu by'ukuri ni ikiraro nanone ubona ko giteye ubwoba cyane, uramutse uhageze ushobora no guhita witura hasi bitewe n'uko ubona ahantu gerereye uburebure gifite. Ni ikiraro bita Sidu River Bridge. Sidu River Bridge ni ikiraro giherereye hafi y'umujyi wa Yezagane mu gihugu cy'Ubushinwa. Kikaba cyararangiye kubakwa muri 2005, kikaba gifungurwa ku itariki 15 Ugushyingo 2009, kikuzura gitwaye agera kuri miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Iki kiraro kandi kikaba kireshya na metero 900 z'uburebure n'ubutumburuke bwa metero 496. Urabyumva ko ari ikiraro cyari gikwiriye umwanya wa mbere. Urumva ko kirenze ibindi mu biraro biteye ubwoba. Ngayo nguko murumva ukuntu ku isi dufite ibiraro byinshi biteye ubwoba cyane, uramutse ku buryo ikiraro ushobora kukigeraho ukaba wanaruka bitewe n'isereri wafatwa nayo. Nshuti, turagukunda cyane, komeza ubane natwe kugira ngo tujye tukugezaho inkuru zitandukanye nyinshi cyane. Wowe utarakanda subscribe, manuka hepfo gato y'iyo nkuru urimo kureba, urebe amagambo ari mu ibara ritukura uhakande. Nuhakanda ayo magambo agahindura ibara, uraba utanze umusanzu ukomeye cyane, kuko urabukoze ibyo twifuza byo bita gukanda subscribe. Kumukomeze mugubwe neza. Ciao ciao.